Egba ƒe anyakoƒe tsi nyawo yi ke wo commission le egba ƒe ŋkeke ma magblɔ be enye wɔna tɔxɛ aɖe yi ke nɔ dzi le anyakokpo ta yi ke tɔgbi ɖeka le mia gbɔ yi ke me dzi be tɔgbi ŋutɔ na ɖe ƒe ŋkɔnu na mi leke wòkɔ enya ŋku ɖe etsia ŋu va da asi ne gba menya be woawoe nya miwo nɔ tsia ƒe azɔlia zɔm tso yayi ʋu va da asi ne gba tɔgbi na aɖe wo ŋkɔ na mi. Yo, akpe miawoe nye Everest TV, Everlove TV kple Sinabi TV. Akpe miawoe dɔ wɔm ne Ghana dukɔ. Yo, enye nye tɔgbi ɖala anini enelia dufia ne tsame. Egba nye dzidzɔ gã aɖe ne anyako konu kple seva dua yi ke eɖe tsi de tsame dua hã. Elabe anyako konu seva tsamenyigba dzi wotui ɖo. Anyigba ya dzi mi va wɔnɛ ale gba enye tsamenyigba. Eya ta enye nye mɔnukpɔkpɔ be manɔ wɔna teƒe gba alebe dɔ ya miewɔ mi ŋutɔ miaƒe dɔ ya miewɔ. Le nyateƒenya me anɔ be ƒe 20 kple edivɔwo nye etsi nya le miade anyako eɖena fu. Eyi ma ye mienɔ ɖevi mea miame tsi ɖe ʋe me kple tsame. Gake mievana tɔƒo afia va lana akpa ko etsi ma yo mea etsi nya ɖena fu ale gbegbe. Mia dadawo kple mia viwo la gagba kple tsesiwo ɖe ta nɔ etsi dzim ko menɔ bɔbɔe kura o. Ke dziɖuɖuwo va yi ʋu miedze agbagba yi ma yi metsitsiwo nye dungɔnɔla kple fiahawo wodze agbagba be yewoa awɔ ɖɔɖɔɖo nyuitɔ ne tsi nava anyako konu kple seva ŋutɔ me. Gake agbagbadzedze ma meva tse ku nyui aɖeke o. Togbɔ be hã wo tɔ si va yi. Ke egba yi mie ŋu ƒomea mio government ya le dziɖuɖua me fia woyɔna be NDC government ya wodo ŋugbe na mi le woƒe boblododowo me be woava zi dzi abe Ghana dziɖula ene eye wona mi nya be ne yewova yewoakpe ɖe mia ŋu awu tsi na mi ko le woƒe ŋugbedodo mea wova nye sitsoƒe na mi nyakowo kple tsamewo. Yiƒe nuteƒe ya miekpɔ gba le afia le nyako ko woƒe ŋugbedodoa eɖe vi etse ku na mi ya teƒe miekpɔ gba. Akpe tɔgbi enya ɖeka yi ke nye nya yi ke egado gbe le afia ye nye be ye ma yi mɔ ma edumeviwo nya me yiwo ke tafla tse asidodo ɖe edɔmewɔlawo gbɔ enye nu yi ke nɔ ye na be wodzo ko tso ye ma yi ma ye ŋusia ŋutɔ gu abe tɔgbi nene ne edu ŋgɔnɔla nenea nyake le asiwo na gblɔ ne edumeviwo le ye gba kple sube ale woawɔ ale be ne wɔna ya ale ko axɔ tsi ya na wa abe woawo ŋutɔ tɔ nene. Akpe wɔna mawo wɔ va yi anye hame si enye nuteƒe mawɔ. Tafla tse amegbetɔ ne wodzi amea ɖo tsina wɔ dɔ alebe nenye be dɔwɔƒe aɖe le dume na mi ye dumeviwo melɔ dɔwɔlawo ƒe nya eva wɔnɛ be doɖadoɖa va edzɔna ko ema mea dɔwɔlawo dzo le dua me. Ko ke woe be ŋgɔgbe yi dɔ yi ke ava dua me na mi vevietɔ dɔwɔla yi ke wɔ akɔvi ne be woawɔ dɔ ne wosi be miawoa ame ko dɔwɔlawo ko mieƒona alo mietsatre ɖe ŋu womelɔlɔ ge be yewova. Eya ta wɔna ma wowɔ mele eteƒe o. Ke matso mɔnukpɔkpɔ ya ana mia egbeviwo mia viwo miaƒe youthwo nɔ nya be wɔna ma wowɔ va yi vodada wonye. Eya ta edɔ ya ŋu mieʋu gba enye tsi yi ke mieʋu ŋu gba woga dɔwɔlawo ɖo ge ɖa. Ne woɖo dɔwɔlawo ɖa ne wodze agba woaxɔ wòatu wɔdzi xɔ na wo adzi teƒe na wo miawɔ dɔ le asi kple asi me. Ema manomia wɔna mieva wɔ gba ke maɖe vi aɖeke na mi o. Elabe amea nɔ dɔ ŋu hafi woaʋu tsia woado dzo ne tsia hafi tsia naɖo mia gbɔ le aƒeawo me. Gake nenye be ame mawo woawoe mietso kpo eyi kple kpo ɖe ŋu ɖe ke me ka wo dɔ wɔ ge na mi. Eya ta mia gbeviawo vevietɔ youthwo ke woli fia yi ke ŋgɔme masemase fu ɖem na mia matso mɔnukpɔkpɔ ya aƒo koko na wo be awɔ miexɔ dɔwɔlawo ade me atue abe miawo dometɔ ɖeka ene kple susu be woanɔ mia dome awɔ dɔ na mi adroadroe ne ŋgɔgbe yi nava na miade du alo. Akpe be ne ɖo dze na mi le egba ƒe ŋkuka me yi ke ku ɖe anyako kpota ƒe etsi nyawo. Mekaɖe dzi be fifi le afia seva kpota kple nyako dua ŋutɔ wo katã wotsi kpɔ ge yi ke medzi be ma ase nu ɖeka gɔme. Togbɔ be efia ʋe aɖewo ko ya va afia
nyake ala sho ne efia mamle ko metin kpɔ gome le egba ƒe ŋkɔme yi ke etsi ava woƒe to kɔme wa akɔ abebelele alo dumeme gã yiwo ke le woƒe duwo me belele ka woakɔ ne etsia ne wova woƒe dume. Akpe meka ɖe edzi be edɔ ya va alo tsia ʋu na mia nye mia katã fia sia fia ƒe dzidzɔ be yi hã yeƒe tokɔmeviwo kpo tsi wova aƒeme na mi. Wona míenya be le dziŋu ade ya gbɔna ma wogbɔna tsi he ge ɖe aƒe sia aƒe me le Nyako, Seva kple Ko ŋu. Ke míatɔ fiawo ko mo le afi ɖe kuxe ɖeka va ɖe wo ta ma ɖo ɖaŋu na be ne tsi ma va ne wodze agba wɔ fɔm kɔmiti aɖe yi ke ata kpo tsia ƒe dedienyenye dzi, dedienɔnɔ nyenye dzi le woƒe tokɔwo me kple susu be ne nane gbegblẽm le etsia ŋu alo mashinawo ŋua woate ŋu aɖoe ɖo kaba. Ema manomie ke dɔ ya míewɔ dɔ vlo ko nye gɔ la. Nenye be belele tɔxɛ aɖeke meli ne mashinawo ke wotsɔ tsia pɔmpum na mi le woƒe tokɔwo mea ke egbɔna fu ɖe ge na mi. Abe tɔgbi enya ke ala sho ne efia yiwo ke egba wo mete nɔ fia womenya be fiawo le zã gake fia ɖewo mete va fi gbɔ gbedasi ke ala sho ne efia ma ku ɖe ale woatso belele ne dɔwɔƒe ya axɔe abe wo tɔwo ne nene. Yo akpe míatɔ fia yiwo ke mete nɔ mía dome gbã o menya be kuxe ɖeka va ɖe ta menye be ŋu wonyo gbe be mɔfi ya va go eya ta míeva kɔ míewɔe ɖe mi katã mía ŋu. Ke nye gbedeasi ne wɔme yiwo ke menɔ mía dome nye be etsi dɔwɔƒe ya va na mía mi katã míatɔe enya be belele tɔxɛ aɖe natso mía katã mía gbɔ ava. Eya ta fiawo le ŋutɔ me Nyako, Konu kple Seva ne wodze agba wɔwɔ ɖeka kple unit committee tɔwo ale be woawoe nye míaƒe ŋkuwo le kpɔdomiawo kple susu be ne nane gbegblẽm tso etsia ŋu le míaƒe tokɔwo mea ne woade dzesi kaba agblɔ ne tsidɔwɔlawo ne woava ɖo wɔna ma ɖo. Vevietɔ míaƒe youthfawo woawoe nye ame yiwo tsana ne wokpo wɔna ɖe nenema kɔ ne wote ɖe fiahawo ŋu alo unit committee tɔwo ne woana wo ŋutsotso kaba be etsia nane gbegblẽm afi nane gbegblẽm afi nane gbegblẽm afi ne míawoe ne wònyo. Ema manomia nenye be mi katã míezikpi kpo wɔna ya dɔ adodu ya ke míawo gɔvimɛnti ava wɔna mia ava zu vlo eya ta belele na ame sia ame tsitsiawo kple ɖeviwo katã ne kpo nane menyo kɔ zagba na agblɔe kple susu be ne meaɖoe ɖo kaba lo. Akpe bena ɖo dzina mi le egba ƒe wɔna me yi ke egba over commission Anyako community water and sanitation water project ya le afi agba. Akpe afi míadzo le mia gbɔ medze matso mɔkpɔkpɔ ya ado egbe ne tɔgbi Badu enelia so elabe yae nye ame yi ke le mía teƒe abe anyigbatɔwo ne eɖe asi teƒe ya ŋu ne Nyako, Konu kple Seva be woaɖo dɔ ya ƒe ya ɖi. Badua enye nyɔnuvi do tso tɔgbi Dalame eya ta kadodo le mía dome nyuie ŋutɔ hafi wɔ ɖe asi afi ya ŋua ena míenya míeɖo dze be o ŋgɔgbedɔ ko nye míawɔ ne míadea ke ʋiʋli ma ke ame aɖewo tso ƒomea me gbɔgblɔm be awɔ be awɔ memewɔ ŋusẽ mele wo si vevietɔ yi nye ŋgɔgbedɔ wònye míewɔ ne míade dua ta míemedi be míahe anyigba nya kpli o eya ta míeɖe gbe be ne ɖe asi anyigba ŋu ne wɔ atu wɔƒe ya ɖe dzi ko egba yiƒe emetsonu ya kpɔm míele ta tɔgbi Badu míeda akpe na abe ale ne se míwo gbe ewɔ ɖe dzi ko míekpɔ ŋgɔgbe yi ya ne. Akpe tɔgbi mínya be tsiame eye ne le kum mínya be dɔwɔ enu nyui na amewoa nanewo mɔ ɖewo dzi ko tona afi vana le xe ya me yi ke Anyako kpɔ etsi nu kawoe le wo gbɔ na to xe ya me be o ya he nye hã na le yiƒe tokɔme nana míanya. Akpe míehiã ŋuwo fu nyitsɔla ya dziɖuɖua na mi sukuxɔ ɖewo be woatu ɖe míaƒe Tsame secondary school me gake English ya nɔ gblɔ be Oliver Twist eŋuwo le mía si fu míehiãna ke míawo míele vego le amugo ŋutɔ me agble míedena alebe agblededea fifia ŋkuʋuʋuitɔe va do etsã kodzi ko wotsɔ ŋlɔna agble fifia le míawo ƒe ŋɔlia kodzi ɖeɖe megava míasum o eya ta míabia míaƒe dziɖuɖuawo be nenye be wòata kpɔ agbleŋlɔmɔwo na mí yi ke woyɔna be tractor ma ne ɖeka nasu mía si le míaƒe ʋego ŋutɔ mea ade mía dzi elabe mía dzilawo mía fofowo mía dawo katã agbledema
woƒe konyifafa koe nye tractor. Etsidzadza ƒe ŋɔlia meɖo nyuie le mía gbɔ fũu, eya ta nenye be ɣeyiɣi aɖewo ye mekpɔ tractor va ŋlɔ ŋɔ kaba kɔ kaka wɔna be yava wò ko ke etsia va si tso gbɔ. Eya ta maze mɔnukpɔkpɔ ya aɖe kuku aƒo koko na míawo dziɖuɖua be ne wodze agba woadzi tractor ɖeka aɖe koko na míaƒe vego ŋutɔ me, vevietɔ le tsame kpa dzi ne wòano míawo hã míagbɔ ne tsia dze gɔme kɔ woŋlɔ ŋɔ na amewo kabakaba alebe wohã wodo ŋku woaƒe ŋkuwo. Elabe dziɖuɖua ƒe taɖodzi ŋue nye me fifia agbledeŋɔlie, míawo ŋutɔ míedi be míada agble anyi mía ɖokui, menye be míagava nɔ nuɖuɖu ƒlem le edu egbeta hafi anɔ tsɔtsɔm vɛ o. Eya ta míawo hã míexɔ edzi se be míate anyi mía ɖokui le míaƒe nutoa me, gake mí hã míawɔe ɖe egbeŋkutɔ yi ke woyɔna be mechanization kple nɔvia mawɔ. Tractor ne va ɖo mía gbɔ kaba míeɖe kuku na wo ne wonye kɔ kpɔ mí le o. Akpe. Akpe be ne ɖo dzi na mí le agba ƒe ŋkeke me tɔgbi. Akpe na míawo hã míawoe dɔ nyui wɔm. Mawu nelé agbeke ɖe te na mí alebe míawo dɔ nadze du ne míanɔ enya dzɔdzɔ le dukɔ katã me míanɔ sem loo. Akpe.